президентский фонд культурных инициатив тен дойду президентин культурага кагулахин фондатыгар бу проект пут в сохранении языка будущее народа ден граны ыларысытисте колгасты билгиннердеха бу проект пут культура онна искусство креативная индустрия гетигер бөлактахин онан наставнический проект болар. Элбах саннах народтар тыллар диалекттар ден кайыскалар отон бары билерби курдук төрөбүт тылбыт биһиги элбүгөлөр бититтен келбит эдже сылдыр байбыт болар бу ие тылбыт урана сүүгэй сүмете барыта кинигага уусуран литературага сихилле сылдыр онуга тон бу кин библиотека үлэхиттере жактар сүбете эдерчакка эдер жекергенге болгомтатын тардары кинигага сыхырары оннотон агыны когулен онна бу олох аныгылы олох тетименен цифровой технологияны көжүстәктик тоғаналарыгар условия териддибет. Проекттен каматына үле бу манна биге партнерлардакпыт кеннер өйбүллеринен агы культуратыгар арас элбах мастер класстарга конкурстарга терехинерге кыттыктара оннотон эхир Бонуча улус рячита Александр Сергеевич Пушкин төрөвдө 205 оннотон биге бейбит сурячыбыт проект олбашыт СССР сурячын союзун члене агадойдуу серитин кыттылага Гавриил Иванович Макаров Жон жаңылы төрөвдө 110 сылыгар бу Евгения Негин тылбагын аудиокнига оранта харыктакпыт. Бу проект бут теребитылы карыстырга сайынарыга энчелепекке эдеркөлүнага тердиге ананар онотон бу бастыка терехимит сагаланна. Бу проект бутыгар мен олус үйрәбен. Бихеха устудионнарга вебсайнан эдеречакка наха шугай проект яханыбын. Келен бихе менеджерктенар бутыгар, биремебитне тарар бутыгар олус тухалах. Бу проект сайда турдун, төрәбит тылбыт, симелибетин, сүтбетин ден барыбын. Биһиги бу бүгүнгү аудио студент ахыллы йөриләх түгәннәр студентлар бөтен ичекеллибит, уанчы болан келлибит, ода бу улустагы кинбе ситемнәк библиотеканы китә биһиги 2014 сылтан партнер быһытнан үлелһәбит, олата биһиги студентлар бит улус библиотекатынытар арастырәһләргә, ол бу мероприятияларга биһиги нар активнайтык китәһәтебит, ондан кактактык арасы тарҗаларга йөрәт турабыт бит, сәлек лаптың килләртер биттән йөрәбит. Бүген бу йөриләх аудио студия ахыллы тегәр, биһиге агысты студиямны келбите. Ота диките дөсәдәгә дәмәдә биһиге сидәстә яқпит, ондан библиотека үтәр баркәрәһләргә киттәр бит, ондан бүгенге бу жара йөриләх күндән биһиге тох бар библиотека беләндерегән Римма Викторовнага бу бандык наһачыгы аудио студия ахыллы тегәр кебен üyeleri, vatandaşlar.